Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki Menteri Sarkar jongkani ke Jela Meghalaya, bakantop yoba Alexander L. Heng, uba Hamlet Sendoling, bat ki MLA bakantop yoba Renington Lingdo Tongkhar, uba Sustain Soton, bat uba Maxi Milan Bersat. Haka kat sau terik mentau bena jemang 8,000 kat kendai. Kila her le jurep ya ke yengsa jong sekretari jong ke hima nongspong uba Michael Wajri kabaran hapo kesnong balakwa. Hari boy district hadin ke jingsha hertma haki pajbor haki kendet sengi balala. Hakani ke jing le jurep kini ki Menteri Sarkar baki MLA la senran lang ru yaki daki magistrate baki he pulet kari boy district bat ki wei daki officer. Uba Alexander L. Heng hak jekran berkinong patai kobor ulai tu bah hak jekran bagi pajba nong snong ke balakhawa kila pengkesan bakani kesnong kedai ke badang hap hapo upur usam jong ke Jela Meghalaya ulai tu ru ba ulada batha ye ki bor sensar kari boy district ban pha ye ke kai phot token halor ke jingsha thombor ke yengsa uba Michael Wajri kenang baka sarkar kanla ban ye keren baka sarkar Assam na ke benta ban pelat no uba Michael Wajri uba dang syaset hadu menta hak along kipulet jong ke Jela Assam. Dua kerana hadir buat gini mungkin usul. Kakak tu ti uway war kan merap air ya. Masuk kelon one terlang nam tak isu jong paiba nam tak isu jong kastit nam tak isu jong kerja beri. Kajing tu ti kan merap air ya. Gin lai tu kesaka. Tengi sukman hero kajing ben pau kajing ki kajing wan kajing ki ni por wan ben singo nam ta kajing don kam kajing paiba. Tena kalen jong ring singo hi ke su ben pau hi kajing kemen ya kajing wan kajing ki hen rai ban kentho ya ka sarkar bakam sim kya hi kalong babakla nama nakaliang ka sarkar kajing hi on that day itself 7 nakaliang jong hang la kren uchim minister la response la kren uchim minister jong asamba kani ke kes kam deban he ba namar bra ke caka ka jong kami kalian Akan identify your border. Uba nakaliang yung in Maclau. Ula identify ang banadu dang ni spung. Nadu dang ni di border jungi. Lagi advice kurban sampai ketu kusurok. Hakajaka ba kan abandon ni ketu kusurok. Kan liti na border. Kenang ba kata kusurok hi kan nong kaban divide ya ka border juga Assam bat jungi. Sama kali kenang kanam don't show any further dispute in future. Ladala ban kenang ba kanam long ways ketu ka scheme ki JSY kaban sanction. Am lagi point type of spot tu kerja dia ba sebi ha ka dia you stro nang nakaliang ka ngatai nakaliang ka Jela ka jungi ro ka sarkar ka jungi la yo ki PMJSY light ki PMJSY ki yo ki border areas tai ka DPR nga pari ngaput ban ya kena lasan ni kendo engineer ka line ka ba nakaliang ka Jela ka jungi ka banyak ban snai ki construction ni kena roads kan skip lagi lah buat bah lah Itu bikut JSY RIDF adalah betul straight on the border kan. Amat ba road hi kan kelalong ke permanent divider. Hakaba no more dispute in future. Tela dala hi ban yo kasurok ni. Ka bahai ba focus on the border. Nang ba both side in kadon patuloy ka bridge pa rin. Kalong ka facilities makeshift bridge. Hapasla gini dapat data kit not ang mga bridge makeshift bridge. Kapag kan kaki kuat na. Bisa kuat lihat na tu. kau apa sih nama lagi Itu nasional. masih ni Yung Meghalaya na makin lihat yang saya dapat. buat kino Meghalaya Kaya din katupat kaya ba we have some from the kadon we go on national kaya hanya kata nakaliang jong aku MLA jong ni hanya tin ka kubur bang layo na kini ki nangelam ki sa na kini ka area ka jungi apa kaya don kini ka jing thombor kini ki yeng jong i ba Michael Wajri pari secretary jong ki manung spung tin nakaliang jong i masnyo ek kubur ngalai keren chief minister la pentip ek kubur halo kini ki jingja bat show home minister but kalong ka ek basupsi haga next day hapo ngiwan ngil i ka jingja ba le i ka jing thombor ba lalong kham lại kham ima kindet nomor ba ya ko ek long yeng man thombor do kan ne bat kunjat iki jing thung ni tap kalong ka ek basupsi te na kalian chunga hi kum emle karpat ibaro ki noknong ki bodon kini ki area kini pa noknong ki bodon kini area ki bere ki area jongka ki bodon ha ka area ka jongi ka Jela Meghalaya ka jongi ba ngindon ya ka
ta ka jing trelang ba kim don ba kinumi kinu no ki jing ya kana kinu no ka jing ya kaja ka ban la ban pen foi ka jing susi te na kalian juga hikum mele lor kin jang somban ai ka jing play yaki minister na kalian ka MD government hak wala shimkhia bar ngai scam ba ka jingwan ka jongki nadu matag singi kan ra ka kubor ka government lor kini ki jingdon kam jongki pajba agni ka than hak ba mangi le i phi dak le jong mat le i ki minister ki le i ka jong mat hak wede bat ka jing e ba ki pajba ki badon hak ni constituency ka ba ngang represent mar ba bangi peng chupen pau phi kendiat hak wede bat ka jinglong jingman kini ki area kum kini ki jingja ki hapan le ka police station ka bajinga shadu shakhana para kalong ka jing ka khrau nam ta ki pajba bat kala ban wara ka jing ma ka jing mesau ka jing ka ban po ka jing sosi namar ba ban report ekne ke case kalong ka bajinga hedo kata kata e nakale jonga kum MLA jong than ngala karpat ngala banjur show home minister ban ai alis ban perkhat karpang nam ta ki border areas bagi de bendon no ka police outpost nang thai ka battalion bakin hapan bu hakini ki than nang ba kalong ka jing song suk song san hakini ki area badon hakini ki borders terkai harus yong ba kala idon kam hi kala pe ka difference ka jingjai kaleng na ko ka police station bakini ki area long jila kula denga ba hakmat hak jing kran bang harus ni long bangin take up ya kani ka kam bagi hapan berkat kapang bang gan bu ekne ka na taban create ya ko ka police station hakini ai ka police outpost hakini ki area ini nama bagai incident kerja within the jurisdiction mereka na. Dan kalian ki chief install level, kila keren ni kasoka Assam, bayi kan ke case nama bagai dia apa mereka lah, depan transfer nasi mereka lah. Nama ke jurisdiction ke apply, lada ke incident kerja apa Assam ke case should be registered within Assam. Lada ke case ke dia apa mereka lah, depan register apa mereka lah. Dan kila kerpat kasoka Assam, bayi kan ke case, hak bayi dia bak Michael Wazi depan transfer nasi mereka lah. Dan kalian ni kumbi nama ikhmat dia melik bidang hak dia kalian esensial. Tinggi penerem yang kejing lek dusman kejing tombor ya kejing kesem jong bawah jeri kalau le juga soka nginim songklikti ngin simkia ban pej yang ni kabentan mang mitip dikena bagan ni kejaka 4% kedai kejaka bahabu put sami kejelam megala tetang kita ngitin nak kali jonga mula sensyai ka megala prasnam hani hak prasnam kejing long jong hukum chief minister pej ye tang jing jong pajba jong ne thain ba kejala ka jong bat dan jing modro ataka poa pan pen bej upu sam hak be de meg le ba sam tang pamanta udon harian pasha upasang mon keren te kemud nama buriu bat khang bo ba kwa bo kadi ka soka jungi batang tang kat nu benai tang sistem ar benai lai benai kula pasang ban wo ma upat khasnem le ye teng ong tang kum ta te ka jingken jung chief minister barem umur sang ma te kalong ba upen rem hi dala de yala de nde upen rem ni te nak lihat ni kom ki minister kom ka sarkar hi blokwe tidak baca sukia. Batguan niru dah museum jong gejeng sukit kli. Ban lut yo por jongi barwan jongo ye di jahat ye ko stong. Plong ke ik ba susi ban i ba kadang gejeng thombor ya kalian kesem jong ba Michael. Wad ya gejeng tung jep ru la penjolor. Ye kambulan su la penjolor. Yang slow ke dia kejeng lek ke ba umlak ba pendang hak emlang salang marba kini kejeng lek kini tang kejeng lek keje bisni keje pihun ke ora hadu kat ni jeng sekolah yang jongi hi ina melat ku menjunjang i penrem bat nginop melat boro akibaran keti hukum ki kampaman ka district administration ka police department kan selek la kejong ke bentah ban pet marba ki kam thombor hi dal le gino wala kam top me ila ki jong ki barari ki pardot paslam ki song ade khai kaput hi bro boy di lawan rekat mentah ni barka bat ki turun jongi nak ka sokar ki bisa kedon bat ngin da pekre ru bat ka report ka bat kena dia ka ba ngin ra pat yang sokar pat jong cibusa bende keren ban highlight yeki bro jong jah ne kapor bat ka de kejuan tuki ngi skam kanam long ka belen ni di pesawat besar badan kamban le inok ban skor skap ya jigo jing pai ba jing dekat han kebalong tai ya male ba ke ba syak pade kalong ba dan kamban dan ya ka polis opos ni po new black war ni harun ka strong ba marjan ke ba kis pe yang jong strong nomor ke jing don jong polis opos kan ra ke jing song 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 bat ko sang kalong ru
Bakan dah yang jagoan ketur puat nak kapor kapor nak yang jong sarkar asa. Kapris opos perlong upaya bukan bukan dah ia ketika ketur puat nak jong sarkar asa. Dia nak yang jengi ngin sumkia dia kena kam bat ngin penting kenapa kipai bat jong hak hai kaput la kalong ne po new blokwa la kalong po blok 1 blok 2 la kalong po lampi ka jingno kalong ba ka song suk sang bat ka protection ya ki bril jong kali ka bah pat ya ngilayo ilang jong jalan do sepak nespa ni puar de susi kalong ba adu banta uput usap babait batik naru nyempat don awat ke babram ki sarkar ba swaru ke persang ki babun gelak di kuno baniat bansal ya ketik isu kalong baik ada kata-kata ru dia nak lihat juga pada company ka sarkar MD banta giran ka kli giran ka jang no jungi kudu balak ban perbaik no yau ni upur samba dan ubat kena haduk banta mane bat fi sutu balek dam banta ban perbaik banta kalong ka ke baik mereka basak masa kalong dah musim joga jengke kli ketika delegation ini kena ubat uci besar buat ka kuno kabret ngini keren bagi ni keren ngin sim kerpang balaran kam bayu put sam pendai bah kepadu bagi sumkhia bade bala bat bedo kat nang kloy kat nang bah dengan kuat main tu opini ke poru obrai jun menta kandon ru ka jing ya kandu apreng jong ka sakar maglia ba sakar azam bandia keren nam ta kedikam ka kam border issue kam ne amtala bun wosjan tiki scam ba da ka jing ya kedolang apreng ki atli ke sakar maglia ba sakar sam ki kelong ki babet ki berhenti ba kelong ru ki job amar ba ban mbet banora ya kadon solution para melak ban sule dak ndu ki bor rong long ka jing so jengmut ka jing ki kli ba ka jing sia ya kam tiki kemen scam sarkar jing po jalam jong kontrak ki sangma ngin persangkat bala ka bor gi bagi pembek ya de ba pai ba ki kenu di jaga kaput border kenu development ki banyak bek kalau di pusat nong ru di ya keniru kamat ngan kai hab bari keren pok level jong ka level jong sarkar bagi pi ba ki developmental work di betul ki banyak sakapat pi kita pri kadang leng dan direction ki kuat ba ka pri suppose ke bandon dia gini ati kop ada bagi bat halbel juga government mat persul cepat mah baru emeliru kuat akum tadi nama langin state ni kuat tadi langin syak mentag ni man di jaga ki sekala ki long ya kaji apa ini pun kata kam dan ni mentag kami itu amno Iban Jasu. So in 2013 they have started the construction of the bridge from the Assam side. Okay. So Michael filed case against High Court. So they have given an order on stop. Em kadang gawe bagathok na Assam show im jong hima no spong ban pan NOC Permission hai katu 2007 7 kila pan na government of Meghalaya sa. em gi pan of im no spong No CM nong spong ka bo no spong pha siga government sa government. Directly to the government. Assam ban permission from government of Meghalaya. Still constructing of that PMG as well. 7 kalau ai government of Meghalaya. Kemai sa permission. Good. Dari ai je lah. That's good thing. em ha ka tu na ha jang yau udang long im ba petras simiang dei patrik te ka so ka Assam ka tho show im long spong ban ai NOC pan chnai goi suka te ka tu po na galiang jong ba Michael ba usim tu ka po di pha siga government te ngi dei discuss ta ka po ha level jong ta ka po ngiong ba ka ba mo bu Assam lo conceive bagan ka jaka ka dei jong ka habang pan permission mo ada degi jaka jong ki kemud permission of seeking permission to sekolah ka kod boleh so bagari jika jong kan begale Lalu ya kita nyum di le krem le kali ni jika jungi undisputed. Then 2012 kila sedang mereka kamsa without getting the permission. Di pamai kila file jika court kala pass kala issue notice in chief secretary Assam. Then in recently in the month of March, I ordered them to drop a case against the defamation against the chief secretary of Assam. Contractor jangan mereka bayar tender.
go ahead with the work. Jumlah PMGSY. Ikan PMGSY itu skim dari jangka Government of India. Kawai. Yang terkalah belum disputed benar. Jadi yang mentang ikut pitch full report, official report. Kalau undang-undang dia jangka model code of conduct. Tidak macam ke appointment buat di Union Minister itu berbeda. Kumno keluar dengan itu. Betapa dia bantu solve one and for all. Kami mengacu undang-undang disputed. Nomor it's very clearly the lands belong to Meghalaya. Deh. Mengenai ini dalam jom ikhmat ya ke jom penjualan jom itu ki beriu ki balik ya itu ki kambaman bagi penrem yang kita kejengnya ki. Nagaliang jongi ladon ru additional SP nata ladon ru no magistrate na Pori Boy district matwi-kwi di ke besar berkirang bak pulit. Musi yang tu kejakar badurakat bangil ongi ke administration bang ikwa yang ini yang besit jongi ya ke full report ya ke bala jam kumno gaja bat ke report ba kene ki kejakar kalong kumno kalong disputed kat kumu jingkan yuki yang ba kene kejakar ka debe ya po Meghalaya tiga ongi ikwa ya ke full report kana mengilaman certain the fact nak mengilaman ship ya decision tikai berde man penbet berde bat nagaliang jong ke level jong chief minister ke level jong ki Assam government bagai state government wat lado ke center ru dalam kita kementerian of men resolve ini issue in hable kita belong once and for all wadi ki payaru ki lapodo ki lapra nantai ki jungtung jungtap kum jungtung kwai ki jungtung snap core ki jungtung ubun ba ki jungtung ru la pom be daga wai bat ka la penjulur la bon ba nging julur bla jahing jong ba Michael Jerwa te nagaliang jongi ngi dawa ya sarkar Assam begini ban pelain no kloi yang Michael Jerwa la ne ban transfer no ya kes sepo Meghalaya nama ba kat kum kajing tip jongi bagajing ong batai jong tu ki traditional satu ba katu ga jaga ka hab po jurisdiction jong Meghalaya ti kanu ka kes ke bahap po ka jurisdiction jong ka state kani manage ka court jong tan state kamla manage la daga ka jurisdiction Meghalaya kani ban ka court jong Meghalaya dapat police station jong Meghalaya kamla manage Assam ti katangi penbor ke Assam bade ban pen ai bil no bodun lane ban transfer no ka case jong ba Michael Warjari chapo ka state Meghalaya nomor ba ka jingja ka ja po ka jurisdiction of Meghalaya nomor mas sentip gani ka jingja bau local MLA on behalf of the MDA government ulale lali ban jurib dala dia lali ban pej ke baron kam dala dia hi barakhoi ulet kemu wei neki nongelam jong MDA government ada deh dia baga abadu kini kiski tem kesonga pada haba menta sarkar kala ladap let si sin te mentangi pedang mangi sin menit men scam susu men penyui susu dah lagi juga kuat alu ke jengge begini gibru ke kandu ke PMGS wa scheme kat kum ke jengge kan jungi menne ngila ban penyat bi ke surok na po border juga Assam ban Meghalaya kenapa kani ke surok kan pihak senan ba kanu ke jurisdiction juga Assam kanu ke jurisdiction juga Meghalaya te ya kata hi ban oman warra ya development kani ka PMGSY kula man oman ni ka development juga Assam ni juga Meghalaya PMGSY ka scheme ko ada center scheme tikanu ka development ngidi ban pedang ora tamba abdumla man claim bande bagan o bagani ka surok kani ka jong state Meghalaya ni ka jong state jong Assam kani ka surok jong paiba jong baro bala penduduk kami kan tamba la dak hap ka jurisdiction jong Meghalaya is Meghalaya la hap ka jurisdiction jong Assam is Assam la dak long bit border apo border bit tiga day bit jong baro ben penduduk kam